Kadom don mali atum nonakai online betting apps che thang piklo film star actor actress tum ka promote pon stame dop piklo heming ni lum pen 1000 to 10000 an earning un 1 lakh anta earning un film star actor actress tum si ka promote pen apot Lahai apps tangte ahok Loma Lahai apps pen Tangka longvek Loma mobile games pen chota daily 500 to 1000 earning un pen apot nang an kapathu tum dop piklo bon hala tum a result ke kachilut sikiong real Tangka earning apps nang klang lo pupen ke penang an betting apps nang kiklang do thupik lo but penang an I apps sa ke Tangka kilong ji kalisi ulta nang itu matangka nang kang song ji I apps sai se Tangka ki palong ji ki plang ji kalisi ulta nang ki paduk thu Tangka nang ki pachilu thu I apps sai se koson sila so betting apps monit aphan ki pamang hu fraud account ki claim lo ni la so video long anton details chethan clear na tangte video le pangching lo na bangso betting apps long main munit tumaning kidok lake tin pati aviator jackpot slot lapen janda munda Lahai henno bangso o game pathu lake skill lapen ke lak donanji bonta skill bang kam ppc lak su donanji nang pathu thek sersta nang phan pachilu chok un Karnataka pen inu 37 years visit Santarama higet pudo he was very addicted in online betting games laso penajok alang penang an alak Tangka earning long lo but anisi alang penang an Tangka chilut choglo laso penjo alang recovery ji phan alang bank long pen loan en lo lapen ke ajar putulong Tangka ramsi recovery ji phan claim lo bonta Tangka recovery thu Tangka ka chilong thu ji kalisi he lost 65 lakh rupees lasi online betting games lakin tum trust tip nang ne pusi nilihin pen puji real Tangka nang pia games nang kiklang ke tin pati pen henlo laso tin pati pathu lake 3 cards beji kacheron ladak ke haji a chance lake trial lapen ke set pudo lapen ke run pure run color lapen ke pel paha hedo laso run lapen color le long lo platang tenali ke hai donji a chance dolo lapen ke nangli trial mate set pak thomta isiven number jong sinali ke long lo platang ten nangli si high vek po but laso tin pati betting apps long bang ke nangli ke high un e athe nangli jong si trial mate set jong si ke long lo platang te hapu opponent tum ke Tangka ke ong tumbelo na pache poji ne si high vek po punung ke thedo po nangli phan Tangka na power po hapu opponent tum ke Tangka ki bet pahai thong ong po last ke nangli Tangka ki iglo nani chepek nang kokpo ki remlo ki julong ke laso hun munit tum mathaji ne Tangka do osonte ni si high vek po pu laso penjok Tangka recharge phan ning hang pon ke actor actress tum sikipu you can earn 500 to 1000 daily pu but in reality nang phan Tangka nang kang sok puji laso online betting apps long nang tum fraud ke thek long thuji ke nang tum Tangka ka recharge ahut hadak company tum hale nang tum Tangka ke sen kali command money tum hasi Tangka ke paid nang laso penjok Tangka send and apita apps lo mangke nang che thap thede titi sta dolo lape laso game long first withdrawal ke nangli phan na pa success ji bonta next second time nangli Tangka che thap thupo bonta withdrawal pending withdrawal fail pusai seji lapen ke fraud kali makalang mapuke hadak a apps long customer service pudoji jong si ave plutang te please don't trust kepathu ji phanangli tum Tangka recharge kuriri actor actress tumle promote pon pusta trust nang ne atheno nakai AI nang klang alo artificial intelligence and AI is very dangerous labang so AI penajok celebrities tum RJ and pen ahok real ason pinchong det the actress Rasmika Mandana phan deepfake videos ki bunai pen penang an viral lo original ke lahen lo anut kaprek bonta with AI penajok Rasmika RJ and that pensi penang an social media long pa viral der social media advertise long theklong ji aviator games laso aviator games long kon ma airplane kangja lan lo Tangka ke earning ki theji apen kang bop lo tangte ka stop lo laso aviator games ni try aprang ke Tangka bed lo tangte kon si airplane kangja ma lan lo Tangka long ji pusmatha but nali tum hadak a number mate a second thik nang ji first withdrawal kuri re aprang ke nali tum apor ki thik an labang so airplane ingja de ji ponta second withdrawal hoke nali tum apor pathik lili aprang si ingbop labji lasi Lahai apps lakinang phan Tangka nang ki palong ji kalisi nang ki pachilut akam cho advertise long you can earn 1000 to 10000 lapeng ke 1 lakh anta earning unpu but all this app ulta nangli tum phan Tangka nang ki pachilut app sai se first ahut ke message lapen ke first withdrawal hoke within 1 minute within 5 minute ambong success de ji but next time next second withdrawal hoke withdrawal fail withdrawal pending blog log ji lasi trust tip unang ne lasi pinya video ke lansi kang ton polo thank you so much stay safe take care thank you bye bye kadom